nibyo rwose reka mbasuze kandi nongere mbaha ikaze bifurize kugubwa neza mwe mwese mwahisemo gukurikira ndetse no kubana na Region Info umutanamu cyane Bosco tuti banywanyi bavandimwe rero mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi abari mu Rwanda ndetse Uganda Republika Demokarasi ya Kongo icisha n'andi muce bigiye bitandukanye mwese reka mbashimire cyane kuba mwongeye guhitamo kubana natwe mubwira ko kandi intsinzi ikomeje kuba ya Wazalendo FARDC cyangwa se coalition ya Kinshasa muri rusange n'igisoda cy'u Burundi FDNB ni mu gihe kandi byinshi mu byaganiriweho hagati ya President Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye President w'u Burundi abikomeje kujya ahagaragara nza kubikubwira ndaza kugaruka ku bice Wazalendo imaze kwigarurira aka kanya muri territoire ya Masisi ndetse ndaza gukomoza nanone ku rugendo rwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma rukomeje kuvugisha benshi naho kandi umutwe wa 23 ngo baba watsembye uvuga ko udakozwe ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bibaye bigizwe mu ruhare n'ubutegetsi bwa Kinshasa saya makuru nyine gusa ngo ufitiye turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo turebe ibice biri kuberamo imirwano ndetse kandi unyemerere aya makuru yose mu by'ukuri tuyatature turi kumwe 5 kwa 5 kugeza ku musozo hanyuma rero nta kindi kintu ngusaba usibye gukanda subscribe cyangwa se sabone kubatara bikora cyangwa se kutarayikanda ariko kandi hagati aho ngaho ku muntu wamaze kubikora like share inyunganizi cyangwa se igitekerezo turabyakira bitaba ibyo kubita agatima muri comment ubundi tukikomereza hanyuma rero reka mbabwire nti mwakoze cyane bana mukomeje kurushaho kugenda mukanda subscribe ni iby'ingenzi reba muri comment urebe comment twagushyiriyemo iraza kugeza muri group yacu ya WhatsApp ni songa mbere kabisa ibi mumaze kuba mwabimenyera hanyuma rero hagati aho ngaho turatugufite nani makuru agiye atandukanye hagati mu kiganiro reka duhere kuri iyi ntsinzi ikomeye cyane muri territoire ya Masisi ni inkuru dukesha Radio Okapi aka kanya rwose mu masaha make atambutse bakaba bamaze kugaragaza ko mu by'ukuri ikintu bita za nyamugigima n'imiripuko n'imigundano bikomeje kugenda birushaho kumera nabi ariko hagati aho ngaho ntahereye kuri iyi ntsinzi ya Wazalendo muri territoire ya Masisi nabandimo ndatengwa abantu cyane rwose nabandimo ndabatenguha ni kuri uyu wa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa 11 koko umwaka w'ibihumbi 2025 narababwiye nti ibi bikorwa bimo birivugira ndetse kandi amakuru tukayavuga uko ari imidugudu irimo Kashanje ndetse naho bita Nyamanika ni muri Kivu y'Amajyaruguru koko ni hano haraguru rwose hano hirya muri territoire ya Masisi mugire ngo ni kure cyane ni nyuma y'imirwano ikaze cyane cyangwa se toroshye yari yahuje abarwanyi bo mu itsinda rya 23 barizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Kongo aho bari bahanganye na Wazalendo kuva mu masaha mu gitondo ndetse amasasu akaba yakomeje kurushaho kugenda yumvikana byaje kurangira rero n'ubundi mu by'ukuri Kashanje ndetse na Nyamanika utu duce tumaze kuba twafatwa mu by'ukuri na Wazalendo nkubwira ko imidugudu ya Kashanje ndetse naho bita Nyamanika iherereye hafi neza rwose na Mweso ubwo tuba twamaze kugera muri Bashari muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bikaba bivuga ko ibi bice bishobora kuba n'ubundi byamaze no kuba byagenzurwa kuva ku cyumweru ubwo imirwano yari yatangiye kumvikana ubwo kugeza kuri ubu rero tariki 17 z'ukwezi kwa 11 tayari 100% cyangwa se 100% mu by'ukuri iyi midugudu irimo Kashanje na Nyamanika iri mu maboko ya Wazalendo abaturage bati Wazalendo hejuru bati Wazalendo kabisa intsinzi ni yanyu koko ati kandi turabashyigikiye mw'abantu mwe Wazalendo itsinda ni mu gihe n'ikipe y'igihugu Republika Demokarasi ya Kongo yaraye mu by'ukuri komeje urugendo rwayo rwo kwerekeza mu gikombe cy'isi ihagarika urugendo rwa Nigeria nabonye irira ayo kwarika ariko Kinshasa yo ubutayari ikaba iri mu rugendo rwo kwerekeza hariya mu gikombe cy'isi kiza mu mwaka wa 2026 nuko rero muri Masisi abasore bamaze kwegukana imidugudu nyuma yuko kandi amakuru aturuka yavuga ko indege zirimo zirakatakata hejuru y'iki gice zateye ubwoba ku buryo budasanzwe mu mutwe wa 23 ndetse nabo kubona muvuma zabo kuri ubu biragoye kwa gucaracara kwa hato na hato kuri aba bagize uyu mutwe wa 23 ngo kwaba kwahagaze
ngo kwaba kwahagaze kabisa. Ni mu gihe amwe mu makuru akomeje kugenda arushaho kugenda tugeraho agaragaza ko muri Kivu y'Amajyepfo, ndagira ngo ibijyanye n'imirwano dukubite tubangura. Mu by'ukuri haje kumvikana rero imirwano, wakwibaza ngo ahangaha ni hehe? Ni Shabunda. Ndagira ngo turebe kuri Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye cyangwa se ishyigikirwa n'umuryango w'abibumbye. Hari icyo bavuze kuri imirwano iri kuba muri ibi bice. Mu by'ukuri ngira ngo tubirebere hamwe mw'abantu mwe nshuti banywanyi bavandimwe bataramu. Guhera ku cyumweru tariki 13 Ugushyingo nibwo imirwano yaje kumvikana, ndetse umutwe wa 23 muri rwa rugendo rwawo rwo kugaba ibitero uza kwinjira mu bice bimwe na bimwe byo muri Shabunda ahazwiho cyane cyane ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bikaba bivuga ko Mai Mingi aka gace guhera ku munsi w'ejo kaje kumvikanamo imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 bifuza gukomeza ngo berekeze mu bice bya Shabunda. Gusa ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ngo zikaba zikomeje gukora akazi kose gashoboka mu gukumira ndetse no guhagarika urugendo rw'izi nyeshyamba. Umuryango utegamiye kuri leta wo uravuga ko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zaje gukora akazi mu by'ukuri katavugwa. Akazi katavugwa ni igitero bise Bunuma. Iki gitero kikaba cyaje ahangaha muri Mai Mingi. Mu by'ukuri ngo FARDC yaje ikora akazi ihitana abarwanyi mu mutwe wa 23 hafi ya bose bari bageze hano Mai Mingi, irangije yisubira ku birindiro byayo Kimbi, dore ko ariho habarizwa defense. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ibice 23 yagezemo nta nubwo ari ibice bya kontrolwaga n'igisirikare, nyine ni igiturage gisanzwe umutwe wabashije kwinjiramo, ndetse winjiyemo icyo wahuriyemo nacyo ngira ngo murimo muracyumva ahangaha mu makuru dukesha Radio Okapi. Bati abasore bavuye wita Kimbi ku birindiro bihari baraza, mu by'ukuri akazi baragakora neza, barangije bisubiraho bita Kimbiri nyuma yo kuba barashe 23 Mai Mingi igata umutwe. Bivuga ko rero abaturage benshi nyuma yo kubona abarwanya 23 ubwo binjiraga Mai Mingi, ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bahunze bava muri utu turere kuko bari babizi bigiye kuhabera. Uyu mudugudu wa Mai Mingi ukaba uri ku butaka bwa Walungu, agace kegereye cyane mu by'ukuri bice bikunze kugaragaramo inyeshyamba. Bivuze ko ahangaha dukurikije biri kuvugwa na Radio Okapi, inyeshyamba zo mutwe wa 23 zitigeze zikandagiza ibirenge byazo muri Shabunda, ahubwo ibirindo bya Shabunda FARDC iherereyemo ariho yavuye. Ubu aga gace bikaba bivuga ko kakirimo zimwe mu nyeshyamba z'umutwe wa 23 zahasigaye nyuma yo gushegeshwa. Kugeza ubu Shabunda nicyo kigo mu by'ukuri kiri ahegereye inyeshyamba z'umutwe wa 23. Utu turere kandi bikaba bivuga ko turi kwitandukanya n'amaboko y'inyeshyamba, mu gihe bivuga ko igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyaba kiri kongera gutegura ibitero kandi akabutaka simusiga by'utudege tutagira abadereve. Aho kandi kuri iki tariki ya 17 amakuru atugeraho kuri uyu wa mbere ku kigo nderabuzima cya Nyarubemba aho bita Ikimbiri, abaturage benshi cyane bahunze bahunga ibikorwa bya 23 baturutse hano Mai Mingi nyuma yo kwizinyishyamba zo mutwe 23 zihageze. Ubu abaturage benshi bakaba bibereye aho bita Nyarubembe ku kigo nderabuzima cyaho kirafi y'ibirindiro bikuru by'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC Kimbiri bihereye muri aka gace. Abaturage batuye Kimbiri kandi nabo bakaba bavuga ko mu by'ukuri basaba igisirikare cya Leta ya Kongo kuba maso, ndetse bakaba mu by'ukuri bizeje igisirikare cya Leta ya Kongo kwitandukanya n'inyeshyamba muri mudugudu wa Mai Mingi, aho bavuga ko ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 batabyishimira na gato. Kuva mu ntangiriro z'umwaka no 2025 inyeshyamba zo mutwe wa 23 nibwo zageraga mu mujyi wa Bukavu ndetse zikomeza ibitero byazo, aho bivuga ko ibitero nubwo birushaho kugenda bigaragaza ko mutwe wa 23 ugenda ugerageza kwagura bimwe mu bice bye bitandukanye, ariko wananiwe kugira mu bice birimo Uvira, ndetse kandi ibi bikaba bikorwa ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi. Aya akaba ari amwe mu makuru ari kurushaho kugenda tugeraho, ariko kandi nkubwira yuko amwe mu makuru kandi nanone yakomeje kugenda amenyekana nibijyanye n'ikibuga cy'indege. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri akaba yarashinze abaminisitiri batatu byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ariko 23 iti aribeshya.
ni mu nama y'abaminisitiri yo mu mpera z'icyumweru gishize Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinze abaminisitiri batatu gufatanya bagakora ibikenewe ikibuga cy'indege cya Goma kigafungurwa. Ibi umutwe wa 23 wasubije ko ari icyemezo cyo kwibeshya. Ikibuga cy'indege cya Goma, kimwe mu bigira urujya n'uruza rw'indege nyinshi mu karere k'ibiyaga bigari, kirafunze kuva nyuma y'imirwano ikomeye yakibereyeho mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka no 2025. Uyu mwaka ubwo inyeshyamba za 23 zajyaga mu mujyi wa Goma mu kwezi gushize mu biganiro by'abari Paris byo gushaka gufasha abaturage bari mu kaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko ikibuga kigomba gufungurwa vuba kikaba gikoreshwa gusa n'indege mu bikorwa by'ubutabazi gusa. Muri iyi nama ayi Paris, bimwe mu bihugu by'uburengerazuba byemeje inkunga yose hamwe ya miliyari 1.5 y'amayero yo gufasha ibikorwa by'ubutabazi ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo kugirwaho ingaruka n'izi ntambara. Kimwe mu bisabwa by'ibanze mu kubagezaho ubufasha n'ubutabazi n'ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko uyu mwaka urangira, nk'uko abari muri inama babyanzuye. Mu nama y'abaminisitiri yo kuwa gatanu, Perezida Tshisekedi nawe yategetse Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri w'ubwikorezi na Minisitiri w'ingabo gufatanya bagategura ibikenewe mu bigendanye n'umutekano n'ibikoresho kugira ngo icyo kibuga cy'indege cyongere gufungurwa. Mu itangazo ry'umuvugizi wa 23 ryo ku cyumweru nijoro, Lawrence Kanyuka yavuze ko gutegurira Kinshasa gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari icyemezo cyo kwibeshya ngo kandi batacyemera. Kanyuka avuga ko icyo kibuga cy'indege cyangiritse kandi cyasawe gishobora gufungurwa gusa na 23. Yongera ati Tshisekedi Chilombo cyangwa undi wari wese ku matariki ya 26 na 27 Mutarama 2025 ikibuga cy'indege cya Goma cyabaye izingiro ry'imirwano ubwo cyari kirinzwe n'abasirikare ba SADC bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Kwiherezo ry'iyo mirwano, ingabo za leta ya Kongo zarahunze iza SADC zimanika intwaro zemera ko zaneshejwe, ariko kandi bivuga ko harimo ubugambanyi. Zimara igihe kirenga ukwezi zifungiye hafi n'iki kibuga cy'indege. Mu kwezi kwa Nyakanga no mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, MONUSCO yafashije mu bikorwa byo gukora isuku no gutegura ibisasu kuri ikibuga cy'indege n'inkengero zacyo, nk'uko abategetsi babitangaje icyo gihe. Imiryango mpuzamahanga ifasha yakomeje gusaba ko ikibuga cy'indege gifungurwa kugira ngo igeze ubufasha ku baturage bakomeza kuvanwa mu byabo n'imirwano hagati ya 23 ndetse na leta. Iyi miryango ibona ko gufungura ikibuga ari ikintu cy'ingenzi cyane mu kubasha kugeza ubufasha ku bantu bakeneye gufashwa mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Mu kwezi gushize umutwe wa 23 wavuze ko ibyo Ubufaransa busaba byo gufungura ikibuga cy'indege bikwiye kureberwa mu biganiro by'amahoro bya Doha, aho 23 na leta barimo mu biganiro. Gusa icyo gihe 23 yamagariye Ubufaransa kutagwa mu mitego y'imiryango y'imfashanyo ivuga ko irimo guharanira inyungu z'ubutabazi, kandi ngo ariyo yatumye imitwe yitwaje intwari irushaho kugira imbaraga, harimo n'umutwe wa FDLR. Hagati aho, inama y'abaminisitiri ya leta ya Kinshasa yafashe uriya mwanzuro ko gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Yasabye abo yashinze icyo gikorwa ko bazajya baha minisitiri w'intebe raporo y'aho bigeze ibyo abashinzwe, kandi ngo ibi bigomba gukorwa vuba bidatinze, aho bigomba kurangirana n'uyu mwaka wa 2025. Uyu mwaka na 2025 ikibuga cy'indege cya Goma imirimo yatangiye gukora. Amakuru kandi atugeraho aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Perezida Felix Tshisekedi nyuma yo kumara isaha yose baganira bongeye gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu guteza imbere mu mishinga y'ubuhinzi. Ni nyuma y'uko kandi ibihugu bizari bisanzwe bikorana mu bikorwa byo gutabarana. Ubu rero hakaba ariho ko u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye kuba bakorana mu bikorwa by'imishinga y'iterambere mu bijyanye n'ubuhinzi. Ngira ngo ibyo nabyo murabimenye. Bimwe iyi ni imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro ikubiye mu ngingo nkuru 8 buri ruhande rwiyemeje gushyira mu bikorwa, arizo ubwo twerekeje Katari, uburyo bwo kurekura imfungwa zo mu ntambara, uburyo bwo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge, gutuma imiryango ikora ubutabazi ifasha igera ku babukeneye, gusubiza ubutegetsi bwa leta, kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, koroshya isubira mu byabo mu buryo butekanye,
ku bantu bavuye mu byabo bari imbere mu gihugu hamwe n'impunzi, kongera kubaka ubukungu, ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Ibi byose bikaba bireba umutwe wa 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Ni mu gihe ibi biri mu bikubiye mu nama iheruka kuba, ariko nanone ku itariki 19 Nyakanga cyangwa z'ukwezi kwa 7 mwaka i Doha, nabwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na 23 bari bashize umukono ku mahame yo kurangiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri ayo mahame hari hakubiyemo ingingo nkuru 7 impande zombi zemeranyije icyo gihe, harimo nk'agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya ndetse no kureka itangazwa ry'icingizwamatwara ry'urwango cyangwa rikangurira gukora urugomo. Ariko nyuma y'icyo gihe hakomeje kubaho kwitana ba mwana, uruhande rushinja urundi kurenga ku gahenge, ndetse imirwano n'ihagaze. Qatar, Amerika, Togo n'umuryango wa Afurika bikomeje kugira uruhare muri iyi gahunda, ariko kandi hatekerezwa byinshi ku bijyanye mu by'ukuri n'imishinga yo kugarura amahoro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mukomeje kugenda mwiyumvira mw'abantu mwe uko ibintu bimeze, uko ibintu bihagaze. U Rwanda ngo rwaba rutigeze rwishimira imyanzuro y'inama ya ICGR yabereye i Kinshasa. Ndagira ngo ibi bintu nabyo tubigarukeho, ni mu gihe u Rwanda rutari rwitabiriye iyi nama. Leta y'u Rwanda yatesheje agaciro imyanzuro y'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari iheruka kubera i Kinshasa, igaragaza ko ngo nta kivuze ku makimbirane yakomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo iriya nama yabaye. Iyi nama yari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Joao Lourenço wa Angola na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si bo bonyine gusa, hari n'abandi. U Rwanda ntirwigeze rwitabira iriya nama yasize Tshisekedi ashyikirijwe na Perezida Lourenço inshingano zo kuyobora mu by'ukuri inshingano zo kuyobora iyi nama. Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshingano zo kuyobora iyi nama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe ukwihuza kw'ibihugu n'akarere, Frobert Anzurini, mu myanzuro y'iriya nama yasomeye kuri televiziyo y'igihugu RTNC, yagaragaje ko abakuru b'ibihugu bayitabiriye basabye igihugu cyateye Kongo gucyura ingabo zacyo, ngo kandi iki gihugu kikaba kizwi ari u Rwanda. Uwo mwanzuro nubwo utigeze uvuga mu izina ry'igihugu Kinshasa, n'abashyigikiye bamaze kugaragaza ko u Rwanda ari rwo rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubinyujije mu kwitwikira ibikorwa by'umutwe wa 23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe wavuga ko uriya mwanzuro n'undi nkawo yayigaragaje nk'itagize icyo ivuze ku makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ati imyanzuro y'inama ya CRGR yabereye i Kinshasa mu cyumweru gishize u Rwanda rudahari, ubwo ni ICGR, yatoye Felix Tshisekedi nka perezida mushya w'umuryango ufite icyicaro i Bujumbura. Rwose nta kimaze ndetse nta shingiro ifite ku kibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yashimangiye ko inzira z'amahoro za Washington na Doha zishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe arizo zonyine zizeye mu gushaka igisubizo kirambye cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo murabyiyumviye rero icyo u Rwanda rwavuze. Hanyuma rero icyo mbasaba mu by'ukuri, ndagira ngo muze kunyarukira muri comment mutange ibitekerezo ndetse n'inyunganizi zanyu ko mubyumva ku bijyanye n'iyi ngingo ya ICGR, ndetse no kuba u Rwanda rutarigeze rwitabira noneho rukaba rwatesheje agaciro imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Reka rero mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Ni iby'agaciro kandi ni by'ingenzi gukomeza kwibana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Nge wumva kuri izi mikoro nkaba ndi Bosco Mutaramo cyane in Region Info. Ndabakunda ndetse mukomeze kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho uko amasaha arushaho kugenda yihirika.